hajar laispa kin ya kejegershan ima mulai pariat gerak ya kini ke kubur segidong kisnong kikendot ke jongpi bat pensawa ya kini ke air jong ke bom ha kini ke konsekwensi ke jongpi bangin yobyang ya ke jinjob ke badan burom sa sisian pat na kini ke konsekwensi ma mulai pariat ila represent ila mikmat ya kini ke konsekwensi Shaka Jaintia Hills Autonomous District Council la sansin kemud arpusan senem hatopim snodemo ye iba menta hakani ke kenti haus senem arhajar arpulai ban ailan noi ban longpat kumu MLA sansin nalong MDC ailan noi haus senem arhajar arpulai bain syakri yepi Hangtai Hammegalia Legislative Assembly. Balai Pineji, ya Komuniu Nongelam, Banikmat Yepi, Nakani Kejawai Constituency. Isko Kmen Sibun, Bahangi Idan Saki Samla Arut, Makilmen Shila, Ibalong Minister Mata, Hakani Sorkar MDA, Manujuar Kisungo, Kuon Jomma Misalan Sujang, Nongelam Baratba, Jongka UDP, hakane ka Jaintia Hills District. Kini kinong elam. Kibla mi syakmat banelang nanti yepi kipadba. Jong kini ki arteli constituency. Hatu kamadai yang kapor ini. Kung baca hausnem kan kenai swa kenai kupra bagi penbi yaki nyau teli ki janspong. Naki nyau teli ki constituency na Jaintia Hills District. Ngatharai arhajar arpularo. Kipadba nong song sinong jong ka West Jaintia bat ki East Jaintia kinya say ya kinong elam ban mikmat no na ka seng UDP kalier ka ba sportnat kalier ka ba pula ka ba be menta hak ni ka jela ka dungi ngaken mau ka por banganak yang ya kani ka MP election niyo so na kaliang jong kani ki party for kamtam na kaliang jong ka seng congress Yung mentuai banbud, ya ke parti Riulong, mentuai banbud di Dr. Jepno, na mangikot ka nga kanapara. Ngakuha banbud, yang nagajengkili, kumatang pigi pa ba? Hay ka kongres ka dan menta. Kabuong ba, mangi kanay ka parti ka banong disiplin, sa tayo sa Delhi. Kanyong wad ki MLA ka kongres menta kila sakma, ba't nun MLA siya ang kasing kongres. Kata kali keren ke mengias kau, pakai MP election. Mentah menubah mikmat, kum MP, syate, syutor bapa hadeli. Lalong lena ayam, kadenya kata. Naman pada Malaysia, kan jauh kia Malaysia kilaya sakma, nak seng kongres. Berkebas kongsenat kelong, bermentah kipadba, kisdang menpai mak syakani parti UDP. Nilong makidot kuma kanrio kanyawat ki MLA menta ibalik ki MLA ni parti beper bat ki MLA simet ki balak kural bani kon nak parti UDP house mem arhajar arpulai ngalong iba memba ibalong i presiden jong ke parti UDP ki jongi ngong ba memba ke menta ke ni kum kinong elam jong ke UDP ni hap ban skopo ba banjir, ban ai tiket ya kum kinong elam. Hatung ai tiket ya kita kibriu kibadon spa. Nengin ai ya ke tiket ya kita kibriu kibadon kejingkit kli nak menta kari berkecat benriu kejongi. Ni semua tu abang ipet ya kejinglong kejingman. Hakane kejela kejongi. Labon palat kejing Bon palat kijing hakani kejela kejungi. Bat kebak khams kau diau tame. Kalong baka pelatengka jong ke sarkar jela gamlong ke babiang. Bat lada ke pelatengka jong ke sarkar Meghalaya jongi gamlong ke babiang. Kumno ken ngin besayu patba. Kumno ngin pendap ngin penbiang. Ya kijing don kam jong ki patba hakani keri ke baik ke jongi. Kata kena kecing keli, keba mengingi hapat keli, menta
nang ni syakmat ya ki padba nong chong sinong ha kene ke jela ba ye ke dongi ban nas ngau dai ya kene ke por ke bamenda gumma ki padba ki sedang menpai keman mentah sa parti UDP ngangit scam ba ki padba kin don mentah ya ke jingkan menu ba ke parti UDP kan yo ban lam keman no ya ke sarkar haus nem hajar ar pulai kadon ke jingkeli lagi padba kadon lang akan ke sarkar tidak kaulang rengkat bagi NPP kejumpa ketungi kelong kumni mensua abang ijom dan kendian mud hadian bagi esok bagi parti kongres kiong ke UDP ke DMP jom ke seng kongres Arajar khatna itu arajar khatra ni kum ke UDP ni jom ramut ki MLA bagi yang sem akan yang persya akan tu puan bagi yang mengimdai banlai banyak snokti bat ke sarkar jom mukul akan tu puan nila syah si jom sansnem ramut hendai haus nem arajar khatra akan cakap bagi yo kambun niyo setang rewut kene kecing keli ke ba ni kwa ban pasat dimut chupat baru abang isya je tang rewut ngile kuno nimla panelam mengi ka sarkar ni hak pada dan lang kene ka sarkar tidak kaulang abang ye dan lang kene ka sarkar tidak kaulang no pun sien dinong yalam jo ke NPP kitu Islam ya kecing ajimut nak sing UDP ketungi Andai sultanan ang tukapor ang kabaygay ba't kachingiki ang MECL nakaliang dungi kung kay UDP nilayang SEM naman yung kuwa ba kay MECL kang siya Milano ang ki-company ki papel dengan ang ipi kabahaman ilan na po dali kabahaman ilan sa ba abang ilan na po ang teng-teng kimay yang kataka dyan yung munjur lang ang kabaygay manupot usam Masuk tuo ki padba ng chong sinong ang ni hakan ni Yesu ki bo ikata ka jingli yung balay ba ka UDP kadan lang hakan ni sarkar balay kam kirane nakwa pan pensya ni padba ang ni kapor nakaliang gedongi kum ka parti UDP hikman baka ni sarkar kala sim ni ka senjang ban penbet hakabay day ba upot sam minswa kumba laipo ni kiting ilalong Unfortunately, at level of the Chief Secretary of Meghalaya Assam, supposedly at level of Chief Minister of Assam and Meghalaya, kita kini-kipor di Malaysia. Henry mentah ketika sarkar kelak persyang ni, nampang bakal persyang, kelak persyang, dia boleh apa kecing win, kecing tuan, nakal yang jom dikatukan ni kinong syong-syong, dipasyong dipasa akit han bordar. Nakaliang jonga kumu General Secretary jong ke parti ila penpau sa sarkar badan kampan kemitinya revisit ya kini dijaka ke badan ketendram naman giban san really kita areas of differences pangihap dia penbat naman kami ketika long drawn process naman makali ka long drawn process Kamut pa, nadok pasang ngiham pa niya penbait. Ladang ngilak pa niya penbait, nadok pasang. Ya kita riu tuli kita salay kinang kam jenjar susu. Ni ajimut, hindi ba ni kwa ban, hindi ba ni kwa ban sim, ya ka political minded. Hindi ha niya don lang, aga juk sarkar ni kwa ban ajimut kan. Dingi kwa ikini ibadon lang sarkar kin burong. Ya bikin ajimut jom kini ki partners ki badon haka MDA government ka babanta idon lu ki boong balay na kay UDP kami no subo man na kami no kay UDP na sarkar subo ka kalab ka sarkar subo kawan ka president school ang takapor kin keno ayano ang takapor kin keno ay UDP balay kami na ka sarkar Kini ba nakaliang dumi kung ka-party kung kinong yalam ni paghan. Batay na kinagadaw nakaliang dumi yung nginile kat pala, nginyay siya,
kini kesaksian. Tamang ngin pun thamai, ngin pun wandor biang. Saya sisir, ya kejengit li dongi kum kecat penriu, haus nem araja ampulai. Kae bantia ipi patba. Ni ke dinong, juk dinong yalam di pemerintah. Ni ke dinong ke sisa juk dinong yalam di pemerintah. Nak away ke kenhun, ki syak away ke kenhun. Tamang mengibat ke parti ni ong kumde. Ni kenya siap. Di bumi ke parti, kita dinong siap kelang. Di bawah sa parti jumi menta, kita iba kelang ke pemut. Dengan pedang, yang kita dinong yalam di PT, di parti kopel-kopel, iba kelang ke pemut di bawah siya kani ke parti UDP, ke parti BOM, ke belah mi, ke belah pengka nak kaseng PPHLC. Berhadu menta ke lomba, kita ini ke parti, kepada syong karban, akan kita peneriu ke jomni. Kita syong hanga api patpat. Lalang idon kita begini cengai, begini pekat cengai, dah kemoy pak. Aku bayi-bayi berkesensial ke kadar, kita jenak ke jomni. Ngasarai mentah, hausnya araja arpulai, min pelong no, ya ke UDP, ke tim ni, ke bandlang teman, ya ke sorga. Bikuan mereka. Nikwa suruh ke UDP, dipadbak kenong ke TV. Nikwa baka UDP minta kenong ke TV, hausnya araja arpulai. Kabong, publik sibun, publik siaga ko, epi barok, publik kuwi di barok, publik sibun.